Tayari West irakari yetu twakutangira mu program yetu okubiri orwa mukago rw'ebiro 28 ebyo kwezi okwa mukaga omwaka gw'2025 program okubiri nebo ho rwa mukaga kandi omwanjozi ndi Boaz tumwesije elizoba ntwenda gamba byo butegeki byonka aboko ni byutwini ntwenda gamba bururu ntwenda gamba demokrasi ntwenda gamba bugabe bw'abantu ntwenda gamba ntunguka andi nibingi bitukuza gambo enshonga ya maneri izoba ni Jeno yuruka kuta 7 tobahaburwa naza kutambura aze hari ya rugutorwa cha Dondo ashitebe chikuru cha NRM omisho ka Dr. Tango Doi kuza kwakira impapura abwe intebe bibiri intebe muno kuba chairman wa NRM omuyangariona oguno murundi entebe ndijo yana yone intebe no koronde bendera ya NRM abwa presidenti omukaruka bona akoma kuguru kwisha amakuru gutukutunga ngoreka ngo Jeno 7 nuwe nkarazi yo kwakira impapurizo yaba bandi tinari kwenda nare batikirizibwe konka nuwe twamanyire unakuzayo nesha bazigambere I think nshayitano zakasheshekerizo and Western Samathas Mpuga abenatongoza ikigombeke cha Democratic Front turebere yatunga abantu bingi including former members of parliament yatunga ho abantu abutosha so na Mpuga ari umunsike tutakamanyana ndakwesimba bwa president aba PFF bakatongoza ikigombe cyabo eventually bakabaha certificate kandi abantu bari mboreka ekyetengo kwesimbira ompatejo patejo bunda bamwete bakujumanya konkambo yeno jengu npati yakuberiya abesije kunonja ngutara muchome konka ine mbata hebe Eliasro kwa gome ya Kampala onare bose muju muri Francis nabandi mwenabe bari aba FDC abarigire Katonga abantu upu nabo bari no bakira abantu bari mbagara reforms abakwe n'intebe zo bwembezi andi na Robert Center mucyaguranyi honarebo nawagarire impapuraze arukuronde bendera ya NUP kwesimba kwa president 2026 guno murundi ani cyaguranyeze ngo ikikumujema tujya naronda ubushobozi kwerekana yenda ihangiri yaritambere ahendero bwembezi obwa Jeno 7 obwo myaka 39 now so nho turi ntwenda kwebuza okwetegura oku nukumanyisa ki twasyankai twine nenshonga yo kugira ngo niriyaro buturihindura bwembezi omubusinjo mwihangeri tukahereza ho nabantu abato kutaratunge akire nzaganira ho nebire kinya aho abantu bembesharinga bakujuko mwaka gumugwaho kwiha tugiro bwesharinga buka kanase imishoro andi hafira abantu 16 ijoro wa kashatu esabiteji and President Ruto once again ari akahanda kamatane n'abantu abo yatize ngo bakamuha karuru kubembere imyaka 5 omu studios nyine omwami kadamuchunguzi Geoffrey ogona akorana office ya president akare na RDC kada ariyaha hari n'umukoro gw'amana ndakushwera nanda kwemera abantu kuza kushwera umukazi wo mukatashanga yakomere bintu nanda kwemera abantu kushwera side za kikaso muri cyuruhura twakushemerwa kada nyine mwami Alex Kayabuchi ahita rugambire ibintu umuhandiki mukuru wa NRM ahabwa district yakazo yutamurebere myaka konke ntebe yara mu ntebe yamani y'ubujunanizwa nyine mwami Itogoro Mark Nyabihemu nando bwa meya obwambarira twantumangu tayine kigombe icyagoza kwesimberamo konkana arayijajwire inkofiro iriho people power our power maybe his and their power konkatwa mutangirira twino mwami kakuru Yasini member wakachiko ka park abwa district yakazo kan nando bwa kansara kwegombora ya mijina Yasini abantu baterera musyo mu seconds 20 tubone kutanka program babare umutekano sa program panelists bageze wanje bari yaha abazina mukakuri Yasini kuko mwahurira na director w'ishitongore cy'ukumanyonka Code Uganda kandi ni member wa Public Accounts Committee wa Kazo District nashemerwa kubaha mukashishekera izoba kwegita n'abanyarwanda bagenzi banje abandi tukagira umuganda muhango twayihangariye to Uganda. Thank you mwebale Mark, good to see you. Yare mnonga nahura no jangu okota kamanyire kigombe cyane nyiziramo akigombe kana atandikire nacyo kurugira kuya no kugira ngo ntuyiremo kungana kugira ngo waba oryo munyamakuru toshemera ko bano yoreke kigombe cyone ashemera kubona nani partisan
so kandi umunyamakuru na mnongo umunyamakuru akorera government so wori umunyamakuru tushemere ko boyine kigombe nango no cyako bicikiro mu butegeke cya NRM tushemere ko bano chimbisa no murunaguma uko ba kunogera orubajoro wagwera nkibanche manyisangu tokwija kuhereza je bantu buhereza ninyitogoro Mark Nyabhem kandi owe kigombe cya National Unity Platform arikwenda entebe obwa meya obwambarara city omukarura kakarione kija kandi nyenda ko basiyenda munsiyo okurigira kimwe wa president General w'Kigombe Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu na baramusya nito turiyo tugendo mission entekateka ezo kureba ngo twagira emyanye yitwatwara omukarura kakarione kija maka kambuze okacha maka uyu muntu ashomere kandi nango ari exposed ibintu bingi no bimanya ukusingana n'abantu bingi butuye no mutawo no mabakwenda kwisimba kwenda kwembiza so abo icyo no hagera nuko ati nupu n'Ekigombe ekirimu abebembezi abakomanya umuntu wahanze wanje n'Ekigombe kirimu abebembezi abakomanya umuntu wahanze abo kuba ekizibe kituye no mu Uganda twine abebembeza batakomanya ngo haro no munya Uganda ariko basakora harako azabo tabakayebembera Uganda ko abantu abarukuba mu Uganda nebice kanshanjwa arigana so nico cyande itiri naye gitahara National Unity Platform ukureba ngo mazima twatunga umugisha muri yakoze y'abantu ukorera abanya Uganda ye turya amana gabantu. Thank you. Yeah. Alex abantu atwerenda musyo ni Alex Kayabuchi ni General Secretary w'ikibina cha NRM umurikazo district DEC kandi hindone ntebe ya district councilor kujekera abakozi umukanso ya district nishemerwa munonga nani shanga panelist bagenzi banje abo bari yaha kandi tuyo mu weekend nje munonga y'NRM rone hindana nomination zayo y'abantu nyamwingi bizire kurunda ebendera kibine cyango kikusinga buhango mu Uganda kandi kikusinga yo ukubaye kitebekine kandi turiyo mu week yi president ari kuyija anyuma y'imyaka 5 garaka kurunda ebendera yo garaka kutwebembera so no sitegateka byingeri izoba byara twanjure byo kutegateka tugambira mu mesho byoza kutukora. Thank you. Kada abantu batwerenda musyo yebare nonga mudareta witu murungi bawazi wa Mongolia nikiriza mbaze ntangire batahi banje abunye napano sima abatarwihaho program za television eginya murungi kandi nyendeza abantu weekend nungi kada katandike niwe General yoreka kuta Museveni akashesha kanaza secretariat ya NRM kuronda yempapa kwakira impapara kuronda obwa chairman w'Ekigombe oguno murundi na nebendera y'Ekigombe abwakaruka president umakuguru kwija wowe nko twahurire why ibare mnonga icyo kubanza akibine cyarwangiseriza owe kitinasa General YK Museveni nowe top score wara weight kandi yusere na tebaje atakirho doubt no bakaba opposition y'ikintu bacyagera bamangu mbweno nza kugezaho konka uri kutebaje mu president Museveni mbweno mukakiko NRM ne kurwa ubukiko bubero bukuru akakiko akarya hakatungutungo bakayita Central Executive Committee SEC ebikar kuhinguza kabyanjurira NEC National Delegates Conference kwe kushitamakira kushitama nambore bashwijuma ebyakakiko ka Central Executive Committee bahingwize then bakibitongoza baba nibyo byakora now akakiko ka Central Executive Committee kakacharingwa Vice Chairperson wa NRM wa national level Alhaji Kigongo n'abari kushitamamo bakora resolution turukuza kuzo mukaruru kabona akahererikire akengumi 2021 bashitama cyobe bahinguza ngo we kitinsa president YK Museveni nuwe batongoza nuwe bahinguza ngo abe chairman w'ikibina cya Rwangiseriza kandi abe flag bearer ahabwa president ahawe kibina ikihango ecya Rwangiseriza aha mwako go gwenkumi 2021
hamwe n'endijo myaka eriyeyongerayo ako period kare buri myaka 5 ntutera karuzi so kandi now hati no wasa kweguza kashika bamuhingwize kandi izo bashamukaga bwinshi naza kwihempapara no the truth is nayihaye empaparezo then naija nahinguza bwabase abaneki nambwene neki enshuminkeri kwisha neija kushitama nabatorana abebembezi barwangisiriza bona ahande ngo zitari kushana na league zona conference yes nek new delegates conference niyo kora kanya nek niyo national executive committee yes then ejerimo MPs eramba cha person ina mu district na muntu ne akwasire bendera level ya member of parliament yes then delegates conference niyo kutankana ba cha person ba ina mu omagombora aza cyargo museki ni kizomuneki cyargo muneki ni kishumo mu national delegates conference so there are 3 stages kureka amakuru marungi agumwenda kuhereza bari kutureba no kugira ngo wowe kitinsa president erizo banaza kuyempopora na muri cy'abanyarwanda bona ebyari kwenda gukora umuri agency ba ibyo butegeki 2023 na gumwe kandi ndushuwa ngo nek neza kumarabiyamu akwa ngo mutebe murungi kandi na national delegates conference neza kutona stamp n'ekinkumu abokuba nowe akoze by the way it is not accidental so General Museveni ni candidate wa NRM yes infinity no bor myaka 5 bagaruka bamutongoza mutaho ikinkumu bagera umwaka batakitaho so hati umuntu wa NRM yimuka hati akaza omisho gatango do yari kwenda entebe zibiri ndabamugira batama mukorera ekirungi kankoti nge ibitango do yagambira agizere ngu form zezo exclusively beine form mu yokuhereza ikitinza president barukwema aha decision ya seki mbweno gor kushoga seki hato nuwar koronde cyara kuri ati ejo demokrasi ya chikachi kandi atumanya atororebe nangwa ijyo kandi demokrasi hurire abo kugira ngo gubataho no rukuganyira abanyayuganda ngo shati katuzo wanubu atoriya nuwar kuzaho wenga katuzo no ha obenando bwa chairman w'ekibina cyari kukurra ugiri kuzakora abantu mu mitendera abe nayirangira ati nyonaza ho nahize mbweno kargo yetsimbana cyagura reba tuyinaha umwana wanje maka we have been friends for long and even hatu nobwo ari umunupu n'ubundi mu Rwanda we are friends na yasikira muhanda ni minyurura now tokamugira ngo hatiro ko yetsimbe na cyagurana takubaza nabamwitirayo so kashwa kutaho president Museveni kandi umudiyanda kwese w'abanyayuganda umudiyanda kwese mara Museveni we mbamukora iki no kashwe borisyo rero ati the truth is naija organize kwijanga independence yo nupuneita katware narrative yawe yo nupuneita wanda kwese mara cyaguranye hato umudiyanda kwese mara General Museveni tango do akagira ngo bini form wemo kandi umuntu mugo no kwakira naba yayamba manya tokuza atebe yo kwetorora round about nka etarukwayo norebe kibine cyitwa properly organized and systematic hata nambwenu ekirungirwe munyamahuri iyo ngambira umuntu warwangisiriza obari serious batari serious uwahure najyangu yananda kuza kuyifumu aramusigaza wabushenyi tumuhimbise agize ratenki akazayo bamujyangu icyo bwire tuvuga kashukuzayo ogwogo nbamanya n'ikibina cye thank you yes Alex so umuntu ugori izoba pillars NRM democracy and nka NRM mukabira muteye cyo kureberaho ngo haro internal democracy haro kuhayahanda individual bwembizi nujya Museveni yanabasa kuhebwe jo preferential treatment tishiko encouraging nabandi aha levels zindi nabo kwenda entebe zo kuziring fencinga kuko riyaho ohora ngo ukedia ngo speaker ngo umukazo wana kwesima nawe ngutayinita ka mu mwanya so speaker hingura no opposite ejoti syndrome ero kwata buri umwe why is there no competition in your party yabare ongato nore wakose bigambo byinji ebitwine kutereza je mu line yiti ya NRM cyo kubanza kongera iraka ryanjari ari yakada erizo president wito mukundwa ni haye mpapara zo kwemera ahantebe ya chairmanship ya NRM ya Yusra yibembere ku maremi ya kaminji kuri 2025
ganagakanihe yindijo yo kumwikiriza kuri Zimbabwe president kutwatire bendera umukarura kakwisha now wajya ngo twikiriza competition na Bible ne kigamba kandi nkamwe kandi ko president Museveni kandi nkamwe unite wa ina muri twagihandikire ngo korageta simu president NRM kuyashitamire sake yajya kurjoro ko twebe imbere je kuri 2005 kibine kimbe cya movement kuhereze indisho myaka 5 garuko twebe imbere nek kuyashitamire yagaka yakora nicyo cyumwe konka tubatekaho caveat yo koreka ngo dino rukubasa kwiciriza bwo kwija kwesimba ntebejo erizoba bona bakwenda ntebe baza kuzayo kwetsimba abakwenda kuzomu umuseke bona erizoba nibiciruzwa kugenda kwiha impapura zabo zo koreka icyitago cyo kwenda kwemera ntebe zuzuma konka atari mu ntebe ya chairman atari mu ntebe ya presidential flag bearer izo nogo eri no two kukiri icyo nicyo cyo mukuru cinga two kukiri nore wagambira necha AA cyane tamunga konka nacho two kukiri manye cyo kugira ngo ndiyo mu ntebe ukija cyo kurebera ho turyaho mu studio Bowazi niyo moderator witu ijo mu ntaheri yajya tumura umugwa boze ningwe no kata yakora yinjira na interview tubamwesireho nangwana na mukuru wa TV takugira ki takumanya ati ningwenda wo takutura mwanya itekandi jango takutura mwanya tukugezwa kwata ki kwata ntebe so wabadene ndakwemerana ntamunga tari umwanya ugo so hatagwa shimwe kumwikiriza ngo ntonde speaker inkirize buryo muri kwisha notine mwanya ayeyitsimbe no tari mutuzo cyicwe kecho cya kabiri antebe ya president Museveni tina muzibiro ko sentebe zimzo nazisimbirwa kureka abantu kubashitamire nk'abanyakibina nk'abantu bateka kasi kibina cyabo bajya ngo entebeji reka tugire kire president Museveni abwe nshonga eziba herize kandi ezi republic zitakujya gusherekerwa nshonga yo kubanza no kujya ngo mushisha yibembirweje mwene bamureke imyaka 5 agarika twebembere nshonga ya kabiri no kujya ngo ito nkapate ya NRM entebe zindi bazihereze chance zebemberwa konka intebe ya president bamureke ayesimbe abwe nshonga y'ineke yashoburire obweberoho n'enshonga eyimfite ngo president erizoba nazo gishobora kwa ine report umuntu ayinaremo wakoba atakureba General Museveni muri ngogo harugira ngo akozerege unka maybe yakuzere maybe hagire abandi abayisimba nawe then delegates bacumu uwo gwiraka ikigambo arakirabiza nkaye enshonga yitrondera bembe zandingo zona you have clogged everybody out enshonga yitrondera bembe zandingo zona no kugira ngo baterisho itahita kuruta batiraka itahita kurusya batugambirire itahita kwasa ikigo tukwegambiriramo nangwa bigure na offices itahita kwasa kwigura so itobembe zibe kantu kacyari yecyo nanyezerwa mukimanye ngo nuba kugira ngo abantu bona be hifumu zubaina nabazanye bazihayo konke nkore yarwangisereza batakagire nka delegates conference iri kuza kurata inshumingi iri kwije no abanza bashishuma bona batwira impapa bajya ngo twamwikiriza nogu baze compete konko nogu twabihamo one time ngargani impagera nzeire turukumanga naza kwetsimba na singa nabandi kubashita muri kiko bihamwe abantu babiri twashanga nzeire bamunagire twakika cye tweshara samabari konka twaza kushanga twashanga ngo niyo system niyo mitwarize kugira ngo kibina cyitu ntumanya abeine capacity ubwirovu nabar kwija kugigera so iki kiruno so Alex kigombeshi abantu bona bine mistake eri kwingana yes enari mneyo yihanga cause one oreba system yitu ya nominations ukuzizana zigenda kurwo butstandikira branch IRC1 na America na magombora na districts norenga uburyo mwe stake icyo kureberaho n'urwo mu district yacu ruhura orho hatiga cha person wa district abu yasingire no bamenye thank you no haragambera president Museveni ngo hati maybe twinjo wembezi umunda y'ikigombe iyo discussion yaragankaye discussion yitu in line netandikira aha branch yitu atandikira
tukore itweta imwe abashomere mwabara ku kigambo no n'abashomere bona nabayinaremo kandi ubona tuganisa stake ubone degree ubatayine degree twena tuganisa stake omukibine cyitwa cya inaremo ritse basike mwagira ngo ikintu kibiki rero mutekati iritse nabo kabanza ba discussinga tujya ngo bakashika buryo bona kireta cyo bakadiscussinga barebe nshonge ezishemerire cyo kureberaho finally menya nakwa cyamaka yes cyo kureberaho kada yagambire arihentebe nyamwingi for example mahogoranoze ubira rumwe rigiremo kandi tujya ngo arajya ngo kare mwe nrugamo kuko turi munyakibina turi wayinaremo kureka abashitamira bajya ngo babwa ABCD rgariyeki n'intebe nyingi z'abantu bose nebesimbaho bakarugamo nango n'utebe tubatiye mu districts umuntu mbashitama bakugira ngo abwe nshongeje neji reka turekerogo ateye imbere ndisho myaka 5 reka turekerogo akureki abantu barugamo gasi cyumase ngo nobotine stake mu yenaremo mark bageta consensus maybe ntuba twakora inshobi enaremo kugireba nka political party nko party eshimikwa ne defining mu political parties and organizations act omwago kugireba nka revolutionary party kugira ngo enkora za yezum zikiri za revolution other than parties zabutosha kutwakutangira yebare munonga Boaz indakwebaza hamwe na management and staff ya Tayari West hamwe n'abatayibanje bari mu studio nyenda kubanza kufutabarusya aroho meya oriraka akaruru ko bwa meya muri America wa New York ariko manyanga Zahran Mamdan Nkwame akazarwaha kandi wabe nahereza speech agize ati nyonka zarwo mu bihangere ya Uganda umukuru wo gutumwa hababere barije muri America abo kuba abinarara no mu apartment imwa ko manya apartment no mweneri nka one bedroom flat mwena benapangisa warigire no kushwera abenapangisa na hata nakipangisa so arira karuru onke kikuru muri yebi ekina mugamberaho no munya Uganda kandi ayikereza ngo no munya Uganda so mwene ejenshonga nayo nenshonga nkuru kandi onkereze nabwo ntabaru samahanga aberi agabere nagamazere bironke ikomegariyo nagajugutara ndeme ebikompora Iran hamwe na Syria nabo batiro ceasefire Iran na Israel Israel na Iran so nabo beyikerezine bahumuzamu kandi nayiturugambera atakabiro bikompora bione byagarikira gamba kikoreka ngo endagano nebasa kurgamo ibirungi hati nahurura banywana banje bariyo mbasabaza kwa nobuza emwe ahabuzo kwatirana n'ekigombe cya NRM so ekigombe cya NRM no hurana na Tango Doi Electoral Commission cya person wa NRM ngo ine form emwe wowe nkana jangu hariyo form emwe so kikoreka ngo iwaho kwimukizo mutoti no bota ko basi tokache basi so konka agonogagari y'amakuru mabi ombegombe byitu ako ba ikintu cyo bakwite kigombe hakiri no competinga kwako baho competition over fair over fair but at least abantu babine kuba abamwe baragayo bakugira ngo omukibine cyanyi cyagura na itsindire hata icyo nico nandi ninzagaruka hata hari abanya Uganda binja abakwenda abaye bari mu NRM abizire bakwenda intebezo bwa president namwene binji bari no beija Muhammad Nsereko bayi bona bari no beija ekikuba retera icyo no kugira ngo omu NRM tari opportunity yo kwizira ticket yo bwa president opportunity jo netariyo hati nareba kada muchunguzi munywano wanje nagamba nshonga ya National Unity Platform ito with form ziriyo kwiyaho obwoba bw'abantu nabatina uko bantu bamanyango Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu aina amashanyarazi 3 phase mbwena wazayo tokubasa kumarabaho konka form ziriyo tariyo form emwe in fact agireyo wagireyo akazebera 25 Kyagulanyi n'amashanyarazi gaje 3 phase mbese yagera 3 phase ojya rembo gwenjwa nabaye ne phase ya ati wazayo okenda ngo niwe oyisimba habwa president wa president je no kwatere bendera ekigombe cya NUP no gweru wakagwi abo kubato yine ho kuraba ate NRM umukuru wa urakada mchunguzi na jangu hatisho ya ine 3 phase kandi urembo gwenjura kari aine 3 phase kandi atabwachi no bamuteko omukurashi bajangu atakagira ndijo deka tutemo guwenga so mweno unboxing ringa rumwenga wari umuwenga
so iwe yiguraho den abana nabo bazemu aho ngo turamanye ngo ikigombe cya NRM kine enkore ya demokrasiya yito wito umunupu n'abantu batina umshayi n'amashanyarazi mutobafutina we kandi mwe batina Korea no jakandi Museveni bashimira Mark NRM ni revolutionary party icyo nchikweba icyo tukikanyeba kandi nuko kukitambuza batyo wabuzaho umukuru nareba nawe cyamuteganiza kuwambuza ngo mukama we kigombe noha nabahe abako basa kushitama bakagira ngo hati ntugenda n'inteka tekeji nacyo nareba cyababuzabuza makantu konka no manyantwire ni ngambara abantu government ikintu cyo kwita government omanyaka ijo muntu omwe yarabo mu bantu babutosha yababiyo yabagira ngo government n'abantu government bakabaga abantu government n'abantu bake definition ya government nejangu government n'abantu bake abatorinwe nkuyanja y'abantu kubasharramu kandi mu government zizinde zikwijana embunduka wazoko munaka ni omahanga nkago Burkina Faso manyamari ntugidefine nka government y'abantu bake abizire baruko sembundu bakahambihanga bakatanga kusharra abantu babicwekebe so government n'abantu baki abatorinwe kuyanje y'abantu kubasharra wajya ngo mudakije yarabombanzi yabagerate yabajyango nubo government ate no shanga umuntu na aria bara na etera chufuba ngo nuwe government na nesa ate yaguze ina pesha mukage sigizi pesa rumwe ate na jango nuwe government so bakababiha government ate ninja kugambira abantu burugo kubanza nariyo cabinet meeting Entebbe chairperson nari president Yoweri Kaguta Museveni ati nimbuza iwiwe nkarwa mjojo iwaru kuriya chikasi nonda kunjango noriyo nutariyo so chikoreka government no babari abantu baki abakusharira enku yanje y'abantu so nane kigombe nco kurebera kadamu cyunguza mwana munywani wanje ugu tobaka basa kugambira decisions bazitake injira at what level umwe narem ejo tobaka basa kukigambira konga ko kweri revolutionary party nabono basasara abo kuba n'abakurasi no manya abakurasi abo mu Bible abamwe kubahenzere kugira urigeze hatu umwana waranga ka bareba agumana ajya tumwe nati nkogu nojukanko bwo ryato ryandeterwa bingonzi umwana arahanga byamere akari pita hari pita kajya tumushawe ryato to kureba katwasa kutwarwa mizi umushaka byamere ryo muturo kiyumkira ajya tonye ukwicereza kuki so mbwenu aroho abakurasi haza abakurasi ubumwe ntubasitakamanye kugenda umisho maka erizoba ti General Museveni kuza chadondo cyonka kwakira impapara konka n'intandikwa yo kubasa kutunga ndijo myaka 5 kongera 40 yarabayebembere Uganda icyo njuma isangu plan za cyaguranye zibasa kuza umukabada ndijo myaka 5 so izoberi ni onoruteka ho significant izoberi of course ndabari rukuru abo kigombe cha national resistance movement akubana ngwa kuza kwija so akiyayo expression of interest then ebero benakagarrayo so mwamanyi mungu za kufana we so ido twamanyire utukuza kurwana nawe twahereze kumumanya actually mwamanyire utukuza kubasa numwehura twamanyire utukuza kurwana nawe kandi ntujaka mugeza honka butosha twijaka muri cyarantebe akagiguma muwenka ntujja kugezaho no kugezaho so abo basa kuchero mukasheshe ukagera ngo ari an opposite ako ebigombe bitwire bino kuba ko binyiga inare mune binyiga ngu betakagezaho no kwija gukora ki kwesimba abwa president amwe nane myanya ndijo by the way konkani yenda kugambira ngo ito mu race ntujja kuzamo ekintu cyo bakweto kugezaho no kigambo cyo runyankore watayiwa chance na president Yoweri Kaguta Museveni nawe nagambira ngo nakugezaho mambo wasi bamuhingwize nakugezaho Yasin ako bakugezaho is trying you never know anything can happen in Yasin contest General Museveni ajitana kirizo andi mwabanyere mwena mushemeriro and omuntu abuza ngo niriyari omurahindo leadership ya party webare umutekano wa program leadership ya party twosire tujihindura nangwa ninyenda kubanza kusima umwana maka
okuchimanya ngo bizire kugezaho ije statement nakikunda munonga reka nshimare yo rebe yagaruka yakurasaho ikigambo cy'ukugira ngo tukamureka kugenda wenga iyo bigambo nibizo mu matu g'abantu nubachimanya ngo akozire nubachimanya ngo ayine byakorira ihanga konka reka tutamureka akagenda wenga ani challenge so ije statement ine cyangwa cyo rukore ko mwambo wazi tukugira ngo abapate ngo tushemerirwe ahabo kugira ngo president Museveni naza kwiya impapuro rizoba chonka tushemerirwa habwa ebirunje byakorira ihangeri kureba ngo abantu nibabireba one wabuzo tupate yo ndiyari obweri hindura leadership yari abantu bari hindura leadership ompate manya leadership yosirene hindurwa hata zabyaro byawe byo rukurugamo nyino mukoro gumbire ndaho bimusi abantu abarabireho mbwebembezi ebidara byona nkabina byona bimukire nomanya ngo abantu bono mu government yaye nari mweje nabebembezi nibimusi abebembezi muri yo mukoro orebe ebidara byona bimuka buri yo mine position yarimo aho niho turi kutandikira binje batyo bakoreke binje batyo binje batyo niho bari kutandikira binje batyo niho bari kutandikira kuhindura ubwebembezi bwa pato buwanogamba ahabwo kuba tutandikira hansi hate shaheje tuyina abantu 30 Burusero ubwo munywano wanje ari yahambuze ikibinda cye cyanupu asere yarukurugamu kine habebembeze bangaye kandi umukikiriza yasine umuhindura inshagarazi konko umugore takwinda umukwikereza no deka nkugambira habwaca manya hine ibintu bibiri bitwine kushoborokerwa warete kigambo demokrasi statu y'umupira w'injiro ndangumbe nyina hindura striker warete kigambo demokrasi warete kigambo competition hazanye ukankonjereho cyakashatu constitution pate ine constitution yeri kugendera constitution neragira ngo myaka 5 abo kwende ntebe yo kwebembere kibina bate yo kushaba kwabo konkate rukugira ngo batakikirizana kuronda mu muntu bo barukwenda so consensus ni ikirizo te kuzibira ngo umuntu atakaraba hatine cyakanisa konkane yikirizwa ngo abantu bareto kushaba kwabo mbwene kuba kureta bashitamo munjemwe bihamwe umuntu omwe ahabwa kintu kireba nkenshubi bishobwo mu byaro byita hiturugire obwembezo buturugire kuronda iyo nogira ngo buri ya person wa RC wana hat fraga be yaranogira ngo buri yo materirwa karuru for your information like 75% ebyaro bikabishitama byikirizana bagira ngo hati tukurugire kuturo mu twekomu dekogo umuntu arabiho ejente be bagirgaho bakwate ndijo oshanga hantebe zabenziterwa baterra hakarure ntebe ibiri ningeje ombyaro bite bikabaye so club yanyu in first 11 only No. substitutes not first 11 only konka tumwe substitutes kashato muzano mu cyayi kware nazana nateba iyo no muhira yoki harande tumuka kana mwendo bahanguzi omuzano umwe no mu cyayi kanateba goro mwene yo koko buri team na coach mumukashitama mugira ngo abatebere katubiheyo tuteyabandi no owanyu muhindwire hoha so ninyanda kuhamuza mwambo wazi namazima ni nchirizana n'abandi ngo pate yitu nka NIM haruhe bitakashyireho haruhe bitushyireho konke cikwatirine no kugira ngo president Museveni by the way abanya-Uganda bariyo batureba ntuza kusiya no bwire bwo kuronda president Museveni ngo aguma tukusharwaho imyaka yonga kugira ngo hati yasiye myaka hatunara hanata ushanga abantu ntumwetenga ngo tufune mwebembeze nga his excellence the president yasine bintu bibiri yes imwe abantu bayinaremu abu John Museveni ayibembirije obutamwegeraho ngo hagire undi jo bareba mu kubasa muri yabeje babi ideology akaje bashireka hakabaho tuturabuzire kumwegeraho ahabo kubeca koreka ngo tumwegireho na kugira ngo hati 75% ya buri cyaro abantu nabebembeze aba bantu bono bwebembeze bobugira his excellence the president nuwabahire na rumwejo tumwinaha mbaba opposition babuze iyo mbuzo to mugombora yawe nangwa chiha level ya zero chihe na level yo muruka mbuzo to mugombora yawe mwine mbafara mwine mwabantu banga habesimbire kwate bendera yo kuba chairman wa we gombora
kanshi kumwa because the boss wabo tak creating that room but his excellence no mutina so position creating room yo kugira ngo abantu bazombwe bembeze kandi tumwejireho kandi abantu bamwejireho kandi baryo mbwe Yasini ecyamuhero yes no mujyango government igekoze rijyo president wakora wenka ahabwe cy'abandi bona numbahindura wako bari kadaga numureta abo kumwesimba wako ba ari baryo munsi abo kumwesimba baro wako ba ari nkija ina abo kumwesimba ahabwe cy'intebe zindi zona no mu competingira we akora wenka abo cyo numusingoringa out for praise abandi for condemnation and criticism echo mwambo wazi nishobana cyejira omukorere y'abantu na nentebe zubarumu for example hatu no chumanya ngo hariho abantu abanominatingirwe unopposed abantu baba parliament umuyihango no ho muntu arenzire kwisimbaragira Museveni omwenaremo kahendera atini cyumuteganisi obomero mo bankake niyo tinke simbaga na president Museveni so tinkagira ngo nankake simba nawe bamuteganise cyamuremo niyo nyose rindobwire no guhika ntuzo mu cyayi nambore ubumwe tuzamunangwa n'abantu bacuru ho bastandinjire ubu group zaho abaho kwishiriza nabaho kuganira uza kugira utangu nankayarrera icyo nyo nico ndukumanya so you're happy kugenda mimi yes abo kuba mwiruma gutampa bizo kwezi ni nyendo kwaje kada extension ragamba deni manyashire kada ni jagaruka mu bintu nka bibiri inyoya ni rakaryanjye ya Yasini icyo kubanza mutayi wanje ntogoro wa nupu yagira ngo yitwe tu president Museveni tukataho kavieti cyo kubanza mukamuzitira cyo kubanza NRM iri mu nominations ezubuye mwari kwijara open kandi kimfite katayango n'uputeyine ezabo nominations by application bacheza batorana mu sente nyingi batorana mu wakize yesente the highest bidder takes it echo tuchero evidence ero hejuru echa kabiri that is not official policy echa kabiri echo ne chishubo bukose no echa kabiri mwambo wazi ndibasa utabashuba ko kiri official echa kabiri mwambo wazi abakigwire mbakigambire echa kabiri yes honorable cyaguranye urukura nupo kandi upatiriye ngo muntu mbene kecho nashita magira ati iwe toraha iwe toraha cyo kureba urugero no sekuritareko rwose rubongoye abaye mu isimbiro batwirenga abaye bajya mu ntwente bagire jana Museveni 2022 ashita mbere yagira ati nyewe ngenda rubongoye kuyashika spokesperson yamuhereza side yamujya ati yogero yibembere side Alex maybe cyagoranye hino wakutoreza 2020 jano Canada kutereza azbiru kutereza jano Museveni akakwata umuntu ayine bendera omazinaga ayine kaguza sodo yamujyango ate simba ishaze yamogora no seri yahingura ritine bendera kandi haropate na process yakarwe kabaho this time round bagambira ndije umushikinguru gwo mukaruru so maybe cyagoranye hino wakutoreza Engumibiri nagomba yo kuvuruza actually it was 2020 twinego district t-shirt izagenza tire bender kandi akarhe nshonge zikwiriwe bukanga yakangwa je na Moses bakagaruka mu karuka je nations batine bender cause akaba henshonge za yerekera president yaje tumwe kuri gerra eje bender ko yizire kireka yizire tar mu mateka mwe na mugende mutine bender enare mustwaga wa bender abwe nshonge ziyagizire ki ziyahiri sodo no mukamwana nawe nshonge zabezuru akaziboreka bajya tabwe nshonga ABCD mwini to enare mustwatwara iki kandi turukwenda kwesimba yisime ko muntu buntu nambone shas tarageze ko enare na no parliament arunka independent kangoje no parliament na wari kaki nka independent enare mekagira kurigera nshonge zibireyo akarurukitu kireka Alex urukwendera kango buzicuza nanakibuze maka NRM ni Democratic Party ni Revolutionary Party Democratic Party because democracy zine zona n'ikigombe ngebindi because nominations zitu zirikiriya kandi zigenda byo misho
honga tokagira kibina utatumbwe nabo kugira ngo umuntu mukora tukupate mwene mutazameza mutatiza ukajya mwembeza umukobwa arabe mwagenda constitution ya NRM negamba shi twatwatera karu tukatunga umuntu ayine bendera then mukamara mukagira ngo ebendera eshitame no twine ekibina baba kushoboye gukina amatendera kine kurga branch kuzaseke seke yashitama ekareba enshonga eza kuza kuteganisa ekibina kya NRM iyo sekte kushobya ekagira ati ABCD manya no twakatiye families mwembo wazi isheka yashitama akajya twonka mwana we abwe iki mwena hawarenzi nanisha bango ojurote tokajya tutata shobya kada is over today. Yes. And misho gona tugatire chadondo okurenga myaka 10 n'abantu bayemba tekateka ki omurigeno Museveni yebari mnonga ntakagarikire mwecyo muri munanje maka itogoro he n'ikiyasho byankana yayangwite ntukuratere kibina ngwe mutukubyetegereza konka nyenda kuhamiza bakutureba including him ntubyetegereza kandi tubyetegereza je kandi munonga itoke kibina n'ekibine cyamere ebyo binde no mabere nko brief case tukajyango berna active bo ekigenderwa cyabo twebembere ihanga tukutambira abantu ngo ku president Museveni na government yibatambire bwegenderwe cyabo no kutunga kasente bakajya ngo nitu ntubarwa tukumureka kugenda wenka it's okay okumushendekereza mushikiri buri mukoro kugira inshagariza konka ebyo kitinsa president Museveni ebyagasiri ihangeri deni ndeba za message abantu barendo batereba namwe nko munguruso wanje biga kakona na timu yawe mwebare kutureba hati rwangisereza nicyo kibina harone bine bakwasa kubuza atokashanga utakumanya bya bigeramana kaza dipinka UPC atabo tubine shonga Yesu akajya atabata kuturwana sabero nabona bitu hata aba barkweshara samabare nibaronde cyo kurya just because nyendo yebuze no hati umuriye yebero obor kuteka ngo nabaza kusinga w'ikitinza president Museveni okozerebero kurebwa nangwa n'abajungu bakarago bakamahanente bibe amahanga gakirumana bakantu baza kitakabahoga umunsi yona atokeza umuntu akakugira ngo uriya inotushanyarazi kasho ina mashanyarazi oyine katuje nangwa abo oyine ka battery kasho oyine tabayine za nayiro mbwena ningera ngutwatiriye mu politics tushoboreje abantu nambwe nebyo eba kugira ngo biyone bigezaho kuhakanisa government taraba hindwiro mwebembezo nabo tarunangwa nabagire kugira ngo baze kuzakora abanumbururu kato tuzakora bamukushanga bamemba parliament ebiri 16 byo kwa mushanjo baza kuterwa bururu dera abanyayuganda tone mu turkwenda entebe zona ntuzakutora nabo turkwenda na ba kansaraza na ba chairpersons ba RC5 nabandi kandi ogumuro munanje ndi yarabaje yagambe kintu cye sensitive ikintu hamwe ngo na munanje itogoro yakihurra Bursero ya Uganda rwangiseruza einemwe abantu 30 abakusibana bagigamberera kandi abakoreye byekozere hati wambuza otomurimba romu oyihereho abantu babiri ogumuro munanje itsimbira bwa meya nonje itsimbira entebe member wa parliament tababasa kubona abandi bo kutsimba ahantebe zindi katobuze maka kandi kangugo watu atukorera line up yabakandetsa beina nango ko muri imbaraho ngayitsimbira aha cyaro we naremo ina narakashara harukomo we naremo ina abantu 33 buri cyaro imwe ino nango 10-15 hati nango no bako babiri kada mchunguzi no muntu atwiro mwenare mu kumaro wire buringo konka no muntu arukwenda mbwena arukoreka mbwena aremweji mbweno najimanya munonga hazo bumwe ebintu bikuchiro bwinji binenko raiba ko bikoramo yata kwetegereza namazima ebigombe byona teberahirwe ekiba kweta ngo freedom kubasa gukora nko kubirukwenda ishaha hati tindi wa national unity platform tingata horchiko police n'inkwata kongo wa NRM na ruta so tebarathire bwire bwo mobilizinga kuzaha byaro nyo kunahereze kurangerera ngundi wa nupu ari umuntu umwe akohereza message yagira ngo mako yabo wa nupu
abe namanyangu omukasheshe nako banarya breakfast yemboko shamshanju chamshana yemboko chachuro nako banarya yemboko atebe bintu omuntu yabihurra no jango akaze munupu so ofitina tinso kutwire nukubaho nukukuretera bigombe byone byo kurra bitine bashagici ahabyaro nkogo ko ariyo nagamba ko bineyo babaye naremu ko kanyenda gambere kikadana ni mwe n'abarya habaye naremu nyende kimuki hari nyowe Honorable John Patrick Amama Mbabazi bakabari cyankwanzi ivuri nanite kuyahanikire omukono arakugira ngo ite twenda kudikiraringa president Yoweri Kaguta Museveni atakagirwa amwisimbaho Honorable John Patrick Amama Mbabazi akagera ati iwe kishicwe yetwari ati nimwe abaryo batere enduru mubanze mwemereze munyonkanye nendagano yanjye na n'umushijugu kana wakaba ati mukujimanya mutwesize ewe mukugira ngo nisore candidate tumukomanye be natensize nawe umushaya kana kunyiga yarwo mu kigombe yizero mu kinaga no muyago gwa kweta gofu kazi birori wabo toshe kiyabe na yenda kuraba wahura so oriyo no babuza ngo arahaba arateganisiwe abarara muize hentebe yo president bikagenda umwe muri yabo ni John Patrick Amama Mbabazi bikagenda bite so bikagenda kubiyahikana kumwetsimbo so ate chinkwenda bamanye aba bariyo no bandeba NRM ine president Yoweri Kaguta Museveni wenga ekikwereka ngu nico kurebera hati NRM shaheje nakubuza umuntu ari kubasa kuri yo opposition no taro kuko iyo president Yoweri Kaguta Museveni nuwako basa kugera ati nyowenka president achuru ninza kutegana sabo opposition nuwako kutegana sabo opposition nikirizwa kumbuza kantu kace ko kari umuntu twategereza banzori inde kada muchunguzi barikere mako kutegereza twana tucetegereza apana kakubuzi reka nyikiriza nkubuzi lindaho wagera moderator yanyikiriza kakubuzi kada wagira ngo government yarwanyisiriza na president Museveni tabakubikiriza kwetara no gukora iki mu rukwenda munonga entebe zo muri kusingo mbicweka bya Uganda no muzingira Kenya na Tanzania ahari ubugenge kandi nkubi cyakabira mwambo wazi ahari ubugenge eco nawo nakimanya mbere yambaro kagisingira ari ubugenge kono mangu ubugenge nesinga aza akambarara mwaka zando n'umujagwero wakagwe ati mwambo wazi zatwira RDC tenazo break nakimanya ngo nibateganisa opposition from day one okusite kandi nyenda mwegendesereze reka zombereke twinaba ekaya kuri Saint Hotel hotel je nungi neshangwa kamukuzimbarira opposite na Divine Mercy Hospital nabo echo wanonda breakfast wanonda lunch wanonda supper za hariyari ekaya kuri Saint Hotel hotel nungi bino mwanya gukomereza motoka bino bararo burungi bine gari nsokore mukoro bine internet bine byo kwerinda bine obuyonjo bine customer care kandi mboba ku no partners bito program kubiri buri kasheshe kurwa mukaga bine cyayi nungi bine byo kuriya birungi mbeno wano ijamba romu utakabona za ekaya kuri Saint Hotel bwanyu obutumwa bu ntugaraka twongerera nshongezi ije program kubiri aha tayari westira karito. Hair-raising moments, turn to Wonders Hair Products. Say goodbye to dull, lifeless locks and hello to hair that shines with vitality and strength. Because at Wonders, we understand that every day is a chance to create something beautiful, to embrace the wonder that surrounds us and make it a part of who we are. Don't be left behind. Try Wanda's today and get the vibrant look you've always dreamed of. Wanda's, always wonderful. Azam TV banna mu byokunyumira okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate funa kiti ya Azam TV ku mitwalo 8 gyokka kituufu ddala emitwalo 8 oba funa dikoda ya Azam TV ku mitwalo 4 gyokka ke kaseera okwemala eggoga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD nyumirwa ebina Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku mutwalo 13 zokka buli mwezi nyumirwa ebyemizannyo ebya
ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi layisi wano genda wa agenti waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 3.2 3.8 9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Ronaldinho, a very good free kick taker. Toro Kingdom MTN Masaza Cup Tournament egarukire n'amaani. Otaferwa mpira hagati ya Kibale na Basamba Fort Portal City Sunday eno ebiro byokweza na mwenda kwa mukaga mwaka guno hakizaniro rwa Mwanja Playground om district ya Kamwenge. Otaferwa kugorora butuno hata Yari West. Serekona aresera mpira muda omupira guno gusagikirwe MTN yatungire Kabode Super esimu ya smartphone rero tungeza GBs 16 zabusha tandikana deposit y'emtware na networka rero zindo zishashure mpora mu bicweka. MTN nereberera Uganda Communications Commission. Kuyanazarwa Sara Kaware bangu Daniel yatungwa kusirekwa kwa burijo kumurindo burwairo buri kwita bahito mushija gwensiri gukagumani gumumaramani akarwarira kakutungira obujanjabi omushaka cyamyangu gukakuryo mushija gwensiri bahitwa bamujanjabire Daniel yakira bahito Sara wakaguma ino kwerarikirira kwinji omushawo akamugambira mubazgo kusireko mushija gwensiri nabwo akamuhamiza omugasho gwo kutaho buryo bwo kubasa kwerinda omushija Bugana Mr. Vaxa hamwe na dozina ahamezi mukaga amezi mushanju amezi munana hamwe na amezi 18. Mr. Vaxa nahwera kurindo butakwatwa mushija gwensiri buri kutayayirirwa ro Daniel na German menji buri doz ne hamani go kurindo butakwatwa mushija gwensiri obwa hati Daniel ayina magara marungi hamwe na mani oksima kuzaha mubazgo mushija gwensiri Sara akakora kusharaho kurungi oksiri kwa burijo hamwe no mubazo gwo mushija ibirinda abana baitu tayayirirwa rero kuri heheri zoba wenda kumanye bikukiraha terera ministry y'ebyamagara aha note 8 emwe note mukaga obutumwa obu nibukwikibwa ministry y'ebyamagara. Omagara geseji arihembere eri kutuhindura tukabece kituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo bitwantoronde kintu cyo mutana habindi namunonge kintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe riberyo mutano gakoziro mbirungo ebiri kuhezo mbiri gukagara kabusya gukagira mani wena kwasigara no kuraje. Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Yari West irakaritu twakutangira program okubiri omukasheshekeri zoba ndi Boaz tumwesije omutebekana sanyene abaginyi batahibanje Kada Muchunguzi Geoffrey nakora na office ya president nyine mukuru Alex Kayabochi no muhaniki mukuru wa NRM abo district ya Kazo nyine Itogoro Mark Nyabihemu na aragomu the National Unity Platform oinemu entebebo embeziona no or member supporter fund member supporter fund mobilizer mwenu buramu fundraiser biona ndimuna uko ba iki cyaheruka na fundraiser ndio muntu wamani so ningo kwa kureba transfers zo mpira so baguzire kikaka njeza niwe aho nuko ronze abo kuba umstretch age tinkureba yondije umuntu akusinga ibite bikomeye state public policy maka ntubasa kutano mbindi kungari manguri y'umuntu ari kucondoza ari kwitegereza so bature resource munongo abitima abicho bakada batakukirira mukada nakimanya kunka kada nikenda ruzamukibanyi bihe byo kungana nakimanya kakuri yasidi tumina hanwe bawa paka wa Kazo kandi director wa code kada ntakagire wa maka na nkuhirede chikaya unangutamwire chumare ho deni yashiri yasidi ayebare mnongo bueno
nyoni shasha na murumunange maka ikitwire nyanzi kikumuhurutura mu nupu kibasa kumureka ikitwire nyanzi kandi yari yahana hakana ngo highest bidder twara kutwara furaga ya nupu we no bagimere ahabuke sente nke kagera wamukiza sente narga inabugamba nambwenu kiriyonu record uko nyanzi abe nagamba akiya kitebe cye kikure cyo kwakira sente zo hati twari kugamba uba mupira harubaju so mbwenu tinkwena ngo ayitware nkuru kumanya nupu munonga so cyagoranya kwa Saro Mutabani emi mukuru we yamuzebera kwesima intebe y'inyanza be nayende kinakugambira no hurra no ata wabona iyo kore mu ubwo no bushobora bwo gutegeka family yo no girotyo Bowazi kigwire kwikereza umuntu agatanga gambe bigwira kigombe kandi tafutura kandi first of all ebina bya Uganda byona nimbitera mutoki kandi nimbiyetegereza nambwe nukunareba nagera ati bya NRM ukashangwa ine cyako bumanyaho wahura ngo yabari umunyamahurira kana yo nupu sibya yirwangisaza nabihurira buhurira kandi ninyenda kugambira bakutureba ekitwire nyanzi kikuza takuza kukana kunuka ariva inyanza be yahikaho nyanzi bamuhirari reka mbaze nyonshobore cyanjye kasana akimanya nico ngenda abantu bakimanya reka ekinani kugambira kandi abantu bihita ntwenda bamanya high table Fred Nyanzi bari kirebe mukuru wa Cyagoranye high table bamuhirari iki dorebe high table ebene yakira kasente kakabagana Nyanza biragirumu nakajiru konkata korbata point of information ebyo ne byawe anyway Nyanzi kankubuze ari ya position yabiraro manyano na misleading abantu no gator nakubuze dore garaka mwabantu aba omeshoga kamera Nyanzi office yaba nakurra najikurana hati Nyanza be nakora iki Nyanzi nwabe nakorera mobilization hata no wakurra abo mu diaspora no kubuza nakorera mobilization diaspora ari ni kashika no wari hata no wafore na kada kamari nyakiri yasini ninyenda kugambira bari no batereba rwandisirza nicyo kibina aho rukushanga ngo yetsimba aho rukwenda kandi namwe nako sayira situation ni muri munanje wanu piyakozesa ahibugiye mwa akugambe cyarkwenda cyafuteka tengo kikuzakora kikakora nicyo warebera ngo okitinisa mama Mbabazi kuyagire kunamisa okitinisa Anite yayanga kandi cya Anite kikarabamo so dumokora seri kukiraho nondeya koreka kamkorege statement omukaruraka kabona ninyenda kizono record kuturga mu kwa kabiri kwanukwa muri yajyango kada mucunguza kakigambira tayari west ba memba ba parliament abo nupiyihire yijo hateguza kutse kimwe cya kabiri no bururu obu wo kitinza cyagorana yihireyo taguza kutse kimwe cya kabiri kandi Museveni wo kitinza president naza kwitungo bururu obu kukira bwaratungire kwihaba president wa Uganda I beg to submit so na kukiza no bihireyo na mufumu so tigendera calculations so on record ati washanga buriye mukamba mwino mbajere mu cyabahibona nabaye hati washanga ori nyamuyegenda hotel na woyine kankubuze je kada nonda record ya tayari west kutugambira ngo geno Museveni nakwiye yo bururu kuchera no bihireyo bwayisimana simugerere rukumurone cyane icyo nacyo kuhamiza abanya-Uganda babyetegereze nibenda ku mucumi takaruru n'abafire bakabuzikiro Yasini yes Bowazi nyusere ni kugambira imirundo mingi natukangara kenshi kugambira mu Uganda tuine political parties nyingi konga tuine rukore y'abantu ebintu by'abantu barukwende bazitandikira na screen NRM nupu UPC PFF muri yezo zone ariko ukureba cyuma hariya ukashanga numbaza gwento guhangira muri yezo zone ko wazireba tuine mu political party yemwe rukorera abantu kandi rukore y'abantu barukwenda abo kuba niyo ryo mbwe bemeza no mwamma ko gunachimanya manya maki yo tagira ngo kuzo munubu otagira tunabategana so mwana musab meeting otagira ngo mwamma ka kuzo munubu otagira ngo nakunda nupu government tekozire manya umaka we nkano murumo gwatuye nakora yakushobora ngo abe nakora government
iyo takagira ngo takumanya government eje biyekoze abe nakoresha itongore cya government abe nakoresha itongore cya government cyabiciro na NRM itakizire konka achukoriro mbwire bwo NRM riyo mpawo konka tindachikorire nkakada wacho ukachikorera nko mukoza hano mu professional yes eco naco no kumanya government nayo nemanya abantu kandi nebahereze mirongo apana tu neza no opposition bagitera umwe kare yasini gumza ninyenda kuhamiza omwana Bowazi kwarabe hariho abantu abaremerwe kusya abantu bari kwenda no kuparaninjira ibintu byabo neza political party yazindi zo rukureba nubagenda be kwaso buntu buke hata yitandikire kuzo structures za NRM ngambiri zo bana rumwe runupu yarangirire ngwe no kuronda bebembezo bayo ahabyanga bakasimbaho police n'amahengu tumukuza ko baronda akaruke minyeto kakagenda kati ako akayihangariona kakagenda kati nanupe kasingirwa kimwe tubarasingirwa kabago bakimanyira bakamobilizinga barondo bahagizo mbantu bwabura baruzinga yes twaruzinga by what percent manya nakugira ngo wote akabazire mushenyi gumutandikira oguryo mbijere byawe aha turyo mu western region ne districts nyingi zikwegitara yuwe ngambira utwine abahagizi twine abantu banupa habyaro ahasero yanje yinkurugaho twineho batano yaye kwatsa ngo bakamuzibera tubaro nubafune sente nubagira ngo pate ngo NRM ne bashitamira nubafune sente kurgo mu iPod nkapata zo gukora imirimo ya pate bagenda bazikorese byabo oyo sire reba memba ba parliament bayobonka nubetombo itangwe sente zo bakubatema hamushara gwabo hayibaye no bagamba yizikuza tinkwenda kuhagamba akati nyembe nimbagamba yasino myake na ikigombe cha UPM hate cyabire movement kikakine abahagizi ababo kutugambira ngo NRM ine hate abonje no shaba no kubeye ne bahagizi hangariyo no bukiko hangariyo UPM ya beta bini rukundo ndachana na UPM ka fielding kandi tsibanga reka tutereshe ko robesha FDC hati nupu katubanze tucitarbaje reka tuzahari FDC yasike myaka enga hizira ho political party myaka 25 kuyagereze ku ijo 20 ijo kuza kuronda no mwebembezo ndijo chonka bakahendera batanire hati birigire mwe bibinebi nangarone cya mucamuntu nayo kikarwamo FDC biona ebibona no biretwa kashi unogira ngo ito twombekere pata abantu kuba batajikori batakoze ibyo kwenda president Museveni kwa rataje bimbireje iyo nogira ngo abwace myaka 40 turyaha kandi ibyo bitakabiri nabajyangu nibo mukutonya konyo omupatize zindi nguzugumene nizenga akonyo no kazomba nafu kaje kina yongero akonyo no kazomba nafu bobonka baremirwa ku strategizinga gukora ibyo abantu bari kwenda bakabatunda mu bantu hatabaza kwe kwasa NRM ngo yatamwa konyo kashatu yokoro tabasize kwerunga hato kurunga noza kumjango yakurunjira kubi hiweremirwa kwerunga hato wakurunjire shabwa yajire tutunayo nimbi kashatu yokwere kuremere hatirige yuwashanga so nyoni njira political parties ze ahamirumo yazo ze munonga ahamirumo yazo zikorera abantu bari kwenda mobilization no ija kureba bagira kumpinga imwabahirwa mu gishe ihanga muri yebembere muto are you proud of how you have led this country? Yes. Yes. No, hamuko tureba services abantu nuzubahikana omyaka shatura mwenda no hamax zinga harigana in terms of service delivery 75%. Okay. Yes. So Yasini katu chini ida shikazao omu kugumzamu hariho PFF wakubere ari vision beara wa PFF Dr. Bese yari umuchome hariho UPC jima kena ndakwe Simba hariho DP mauna ndakwe Simba nupu chaganya ndakwe Simba so abantu bari yomberaga yukoreka mani ichkoreka ngo NRM neza kora bari abantu bona niki nebyekozire aha muntu wasimya kama 10 mbo yembezi abantu bakagira fatigue burubwanya mayo myaka bakara burubwanya okurha manyukurha atkankwhereze cyo kurebera umuntu wavuga omuruguto rw'ebina kuruga bushenyi kujja nano wavuga umukoransi nkejero ntubasoko obutarenje kushana hata abantu aboro kugira ngo kurha tubakubasa kurha abuko tubakarangize NRM myaka yemazire nubaranze NRM myaka yemazire
ederivaringire ki so abantu myaka 20 bari yakoranze yes ati necushuba nani mbuza reba kuruga kinana na mukaga kusya shaheji wageragera nse bintu kubyabire biri hato nuko biri iyo amashanyarazi wabagashanga mbarra hataruhe cyaro kitariho amashanyarazi hariho LC1 takorabwa amashanyarazi hona kwera beroho nazo ninje uruguto rwatamaka buryo muri kurugaha koranse tukabatagishanga mbarra hatandikira Kampala za Mpigi za Gomba za Sembabure tandikira aha zibanda za Kamwenje nukoranse kashiga abantu tubakubireba manyana babireba obusinguzi bw'omwembezi okabupima obwesimisa atakarigiraho akazaho ndijo kareba transition no kuyaba abwenshi you are not concerned about transition at all bishabwa chiyo no teka ahabwa chiyo teka ngundamye umwana ryo munda kandi hari ucicirwa bibero ahabwa chiyo ndangwa mishonga ihari yo gwa bibero ngatawo munda iwe kigendwa cyanje bakirikira nyino mwana muciciri konko yo nzira ngo umwana atari mu makuru hazegende yo ine yazirwe no mwana iyo abwa chiyo ndangunde umwana ryo munda ndeka kureba ogwa rya bibero baciciri so you think amanyira baragarika he barkwenda ubwire burahika mpaka umwana tumukora se right yes of course and we must think about that there is time for everything ubwire kuburahike when is that time ahi hari izuro rukoreka ngo ayine byari kubasa gukora bisingire aha government eje byekozera haba ku bintu bacikora nabo konkano barwana hataka hwire biro bibiri pate tanya gurukerga hati niyo ine mwebwe sije uneza kwijehereza abanyayuganda amasuko ebebembere batwara umisho yasini ya mark hariho nawe ucaguranye na kwisimba wa president cyaguranye arigiri nagambe bugambo bikwehakanza ubwo kubanza akagambira besije ngo demokarasi ne ukora besije reka kwisimba wa president Murundena deno chimara uti akaruru nikakora Museveni umusinga overwhelmingly 2021 cyaguranye akazamu ti akasinga yazo mukoto mushango yaguheyo yije cyaguranye agira ngo abanyamakuru mukampurira kugira ngo Museveni nza kumihiraho umwaka ngo umwaka ubona nuhara kumusaba Museveni umwaka ubona ngo ameze mukaga gahwire because that was 2022 nawe cyaguranye agira ngo nabwe nori nk'umuntu aryoka kugira ngo nuza kuzo mukaruru akumuseveni atebekanise now is back ebe bugamba yuko yahakana samu nojya ngo tubikumurebekeza kubiyo mbantu abo tumanga right thinking members of society principle wawe we are clean yabare munonga bohazi ati nimebe nje binamugamba tinye nambehera bene bigambo nomanya twena nk'abana b'abantu kadashimye kwa shemeri arebe tuko bantu bamba nikigirira cyako bayaheza konsesha hije yaza gamba ko skada na ija kushemerwa konka wananka wanaibamba kwa tumurro no sheka kuki hako ba in a capsizing boat there are no winners so hati NRM etwirene confusinga ebigombe byona hako na president obuya narahira kajangu ebigombe mbindekere ebitubiroho ninjaka bimaraho nata twire na kigamba aro nubuyaza foto ko akagamba na norutoro yajangu ebigombe ninjaka kubimaraho so echikoreka ngu tashtami kuyona ndangu abimariho hata bambanywana banja abayasini banywana banja abakada muchunguzi na nushe mogu boto bakamanye chikugenda umisho boto bakamanya ngo president akabyama ananda kushatagura ibigombe na naito rugambere shaheje already na ndangu amare nupa mani ko ngabantu bariyo no bareba abatezi bakaruru no bareba aho kubo kwariyo nagera nashagika Mathias Mpuga na no kutahe kigombe ecyarabizo mu kamori ibyo tubine evidence mark kashate nibyo ni ngambera evidence gihari nyo so hati echo nibenda ngo bamare ebigombe bindamani no mar techniques ni nyingi president yoreka kuta Museveni no bukodi bwingi watamweto umuntu wumuza wenja amashanyara ga sirifezi gataramuzibiri kuri kashimani cyo niyo ningambera ngo muri yebyo NRM cyo kwenda gukora NRM ekane yenda ngo abanyarwanda bazira karuru hati tutware mbwenu paka last so konka itwa opposition ntugera ngo okay akaruru tukamanya ngo tukakabasa kuba free and fair ndabatutera batwita batutombe home tenda amaguru bakora ki batwara buri kimwe cyona konga akaruru tuyine kazamu ahabo kuba eriyanga neri tutwena na urayasi nagamba sente za iPod mwene sente za iPod zuzonka government kuyashita mereji anoma NRM yeka shitama yagira nkare katute ho sente
konka tuyihirire aha muhendo gw'abanyishengero bari mu parliament nibashoboza 44 billion movement netwara 3 kashkwere ni yine binji aha to kureba so ekikumanyisa ngu abashitamere bakaplaninga itekere bakabiha bakabine ku balancinga iwe no twaro ta billion za nani ashatu nina ahariana nina ebigombe bino 30 kaberekerezo so hati aho naona ore hari kizibu cyamane ate kindi bishiyo kakora abantu nanisha bamukaka information on that ninyenda abantu bamanye do you accept information on that arhakahwa I would accept arhakahwa mbakita kacumitambugo azaka cumitambugo aka nyonka nkaya kuzena tate nkuru na mawe nkuru nkababuza kahwaka wachimbakita kacumitambugo nakache munonga kati ninkaka kanyonyozi kache munonga nkari amani gembogo ndi umwana nariba kahwa najya ndone shaka cumitambugo konka mawe nkuru na wakanshobora na tate nkuru yanshobora yanje ati mbwe numanya akakahwa kacumitserembogo kuyacumba giri bakita kacumitambugo so ninyenda abaye nare mwe nabaryaha mutarizanisa ebintu by'obutegeki mumanye ngu abo kuba president yoreka guta Museveni no buyaye nazo muchaka Dr. Paul Milton Obote kamwito mu scout akajata aba ba scout na narko bebe mbere mu scout Museveni nja kuzaruwero mbitire tubakuza kurugayo mbwena kamwitirayo so ati imono mbasa kuba numureba cyaguranye na nekigombe kizire nyuma abaze kiri nci batezo mutwe icyo kigombe nibwo kizire ati ngo kwa kuburyo mushamukuru byo no rwana n'umwana wa primary so muri ekigombe kizire kandi abanyarwanda bakikunda so muri no mugezaho kucijumika kukiteka isefuriya umukijumikere mene miliyoni zishatu n'emitwaro nkaga eze batungire naho kangambere twatwina wamamba bazana wakazamo na miliyoni taragishikize ubwo no wembe to mutara super wamani kungana miliyoni taragishikize ine mutwari 13 hati umutara ine mutwari 13 na noria oba kugira ngo no muyayi nakora ibintu wenka ningamanyeka manyata kurra manyane kibina ne briefcase so no muyija gwerwa kagwe mwagomeza muno mujya akacumitambugo nikija kucumba gize mbogo thank you arahakana naza kumwiriza omusente ez government eziyajya ngo netunga nyinge yarwansiriza police negira ngo bagabane sente kurigire namba yabamemba ba parliament abe no mwishengero so rwansiriza ehendereye n'abantu bengi kigiretera kutunga sente nyingi konka no complaint yanje ya a police makers bakaba ari unfair no jangu police makers bakaba ari very unfair NRM kuza kutunga MPs bengi tikirabe by accident koreka ikiziwe kiroho no kugira ngo nimwe biliyoni 3 ezumukwihayo nk'abantu kunkabeneho enambe irireyo nazo mukazirya abahayite bitinka kujuma ngo tinka kwatara na mwagwa iteneho kuzishanga bazi nyabanya cyaretera ngo bitu cyane koreka ekindi kwena ng'abanyarwanda bamanye no kugira ngo ogu mutahi wanje no kugira ngo nayihamya konka mani gunupi yabeyine nkomuro masaka bene mata wekitina samata yasumpuga tugumwine instead muri yo mushadika ngo agamare so ihabantu mu ruhuzyo abantu bazombazi bahagere rwangisereza ibi mugomene umugobera sente zumukuyiha ombajungu nebindi mugobaza ate person level ko byo kwebera Uganda mu byesase Alex ni fyandaga deni yasinyoka mutayibanye ntogoro nawo mazima gine kozo no yena atera umushondo ko atera muri yeriya konkore ngo amazima agine amazima gahe ecyo kubanza turigero mu karuru ka youth twargo mu karuru ka older persons twargo mu karuru ka people with disabilities ankori muri imbara ya wamushaba percentage yinupe hireye mu youth takaje kuhereza iba turambeye yetera turi washo twashoma nakawa what was the nature of that nakawa yi leader of opposition arukuraga NRM mu youth ene 62% kugira record za electoral commission mu youth twashoma kawempi ayinupe ture inamani youth ebe 55% to bare myaka 3 na nemyaka ena aho beno yetera youth ashatu na mwenda na nemyaka ena yagira ngo myaka ena ngwito ena remu tujibarra hari emyaka mingi kuko zena remu yamara imyaka 25 sasa turamwende yo gamba itwa tina one party system ena remu katanga 25 nebindi now myaka ene ya gamba
umwana obazira utkutekateka ngo hati babine kurebera raje bine kugera yarwiriyoshe umyakena pate twagihira mu ndivu twira mu DF ndimurwa front tugira mu ikoroje ikoroje mbanyango n'umukono gwanya nubo bari yombashatagura manya kandi iyo wareba ineka mbagitahira ejo kanero weakness no taramushije manyisheka nukumeka yaho kugira ngo ikaye hotel yatahiru kugira ngo nawarete rwo mu irembo bajya gwike isheka yijo yiruka birkanga hati washanga orisheka kugira niyo nochoza ochegambaho ugiro tati nyowe oduru muntahira hata aho nani yo mukazi ni nyangana kozi nimba ni mangu obushize bwa kurema to chin defending now umunyakena ebina byagenzere ma members wa parliament aho kwingana 12 hati bagira mu DF umunyakena 12 bagira mu DF n'abandi abakurenga 8 bagira mu ndane M abakurenga na barenga bagire mu NRM now hati no yishota conviction or money conviction mane shi obaje kwijjo munupu bo nupe kabashashura manya eje mbategate kushanga munupu tubachangireyo bagaruka ngahi omu NRM nani woine muhagizi oine member wa parliament uri kubasa kwikirizwa kugura hato gutaguma nawe bamba basa kumugura yuko mangu no muhagizi wawo kana ebirunjo byine nabereba akikiriza center karagayo hato gona atari muhagizi wawe ushemewe no kumbinga ataka kushikira echa kabiri wangira ati NRM oto myaka abernet makumi abiri yasya bire NRM otine chekoze otkonga hati otito tujano misho umyakena Kampala ojiherize rusu rubongoye abizire bona waje tatagira waringurizaho se mujunganda obena singa yegamba jo parliament obena singa yikureta opposition yamanyo afro ya parliament wamujyo tati osteganise hatka tutekeho musisi aho warga wajoti otimpuka kaftera munongo mungara afro ya parliament mwena tana kubinga otkanika kureni chitekateko cyo kwenda kunyisimba hawo president wamubinga otujyo isibagara otkandi wagwa kino shekana na mpuga bulizo utiza kureta girlfriend wanje bamutwara mu kitana obenasiba na jena bumurare ora mazima wataba cyane babiha bati cha kabiri girlfriend wo exactly cha kabiri kanye kintu shuwa president general wa NUP akareta girlfriend w'ekisoro bamusinga cha kabiri mwambe wazi kandi byono record ibyo bya TikTok mwambe wazi jeri pora reka mfende mwambe wazi wareba majorities ezbezi yo mu NUP nomination za NUP sincere zikoreka ekibina principles zibemeriro. Thank you. Tuyenda kwakira nesimu z'abantu abakutureba noza kutera simu ya 0 mushanju ina mukaga ishatu emirundo mukaga enambe yo ni 0 mushanju ina mukaga ishatu in other words enamba ni 0 mushanju ina mukaga then ishatu emirundo mukaga timanya bakumenya urujungu ejo nimagiti akuba kuzi kwa ziri 2 ne dabo kwego ziri 3 ntripo kuzi ziri 8 quadro kwego ziri 5 mborra kuso mwendo ni 3 minundo mukaga yasini akona nyenda kuyayo kashomwa mbawazi nesente za iPod zinagamba umwana wageze yana complaining aho aha police makers hata nibyo twantugamba ati tugokureba mutufana mako twaba mu mwaka ntumanya ko munyabwengi kanda bwini yes nangwa kada yashobora je unabita nkana ingofira ni yateganasa ntumanya ngo nabita kana hati eje mperani njire mbi ya pati zabo niye kuza kubaretera ikizo hati yanajanga police makers bakakora kubi ngwe sente zikabire balanced kashate sente kuzezigezo kuyamba abantu kuremera mu kibina hati yokora abo inabanti 10 horiya inabante mitwari 10 iyo habwa kino nangu mutunge budget rukushana iyo kazo muduka guro buhungo inabana babiri wabo ino mutwe kuteka teka oguresha wibiro zo buhunga
orgasisi kumanya ngo mu mwaka abantu babiri barya kilo 20 iwo gureshaho ibiro zireto zitomukazo made orgasisi echayo bayasin ne kintu cyumwe so echayo bayasin ne kintu cyumwe sintakubategeza ngu so echayo yadapelera yasin takubaza kwicereza kontana narahura anagambira mazumu yasin naza kwicereza ekigombe zaziro offices zone moderator naza eza NRM ne offices ne za NUP ne offices ne za PFF ne presenter moderator naza kwicereza nongarakamo so nyona ninjira ngo imwe nkapate mwaba mutakamanyira himwe mwaba mutakamanyire ayimwine kwemerera ko rebina byanyu nimwachi mesinga munonga kandi n'ikindi hata ninyenda ko bahamza ngo mamukade kiyaga mana Buganda yonke mwa bintu mugira ngo mukakwata iyo no mangu district za Buganda nyinji tumwine muna bajocerwa no twakutangira rwezako semba burine bamemba ba parliament batano mwine hogo ryantonde iyo bategura mu yaka kariyo nikija chankwazi tumwine yono nto bategura mu karukija tumwine yono kashinuza kutegura mana ground manya mutandikire emizi yanyu mukaborekera ho busha turyo nsako bategurire kimwa mu mwaba mutatandikire emizi yanyu hanze manya no kwambara mwaza ko umwanya gwa muheru muje kwa kurwanira kambuze maka ikibuzo cyinga kenkibuze kada then nyakire phone calls then ngarikire Alex na Yasini tukije no kuhendera Mark, what that means President Museveni na Kyagulanyi hari ibintu bikuru bibiri bibaganira aricyo kwita state craft okwino kuko amahanga gategeko na public policy enkora ya government General Museveni n'umwaka Max Zaki Kyagulanyi n'umuha Max Zaki kugira ngo iwe uje mu Kyagulanyi anda mu bwa president hati no manya a comparison ejo na yoro provocative abo kuba ecyo kubanza cyabyona President Yoweri Kaguta Museveni ngategekiri hangeri imyaka 39 tokamugerageranisa na Robert Kyagulanyi Sentamu wanyuma abazyo kale katugamba personality hati personality in terms of intellectual capacity discourse ya hati nyenda abantu bamanye ngo Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu kandi in life never compare because when you compare no ija kutunga wrong results rwongani yendo manyo muri omuntu ebi tinkore wabo acho umuntu nanda comparing Robert Kyagulanyi amwe na President Yoweri Kaguta Museveni President Yoweri Kaguta Museveni cyo kubanza cyabyona atwiro mbwebembezi hazaho koma gumo mu ndebe no koma no kutunga experience konka Robert Kyagulanyi cyata kumanya nico omuntu nico kwenda umuntu angambere ecyo kureba ngo naboramu yiwe nkiwe niki nabora muki abo kuba constitution y'angeri ya Uganda kuramanya constitution y'angeri ya Uganda constitution y'angeri ya Uganda negera ngo omuntu wena kwese imbante byo president by the way we are guided by the law what does the constitution say constitution negera ngo umuntu wena kwese imbahante byo president bw'angeri ya Uganda ashimire ko bari person of sound mind atari mugwiraro toka tutera mabare to kujura mu to kora sound mind kandi urana n'iki Uganda mazesinya uri munya Uganda mazesinya ya mukaga otaka henda iteka tor criminal nibyebe barukwenda so the rest you know basa kuchitwara nkoko kuchenda konganyo ni manyango abanya Uganda nubo binamane nchokora ntugera ngo people power so iwo wofuteka teka ngo ubwenge bwe tubwingana no bworiya abanya Uganda bakamereza miliyoni 3.7 so never compare in life abo kuba president Yoweri Kaguta Museveni weka president harebe byanjiri nubwo akumongera imyaka igana tarabikora so twantu reba amuntu ndije izire gukora nubwo akumongera ndije igana yes iwe cyo kwangira Kyagulanyi kugira ngo utakubasi hangana iki aire imyaka 83 General Museveni yeneshanana hona tokutina ngo abantu mabasa gukora to muntu w'umujiji gwabo gwa generation yabo ayo bari mnonga mbweno cyo kubanza ubukitinza president wareba ubumanzi ubwayine amwihangiri ya Uganda numumesho ga abebembezi bamahanga gona against yona
ni nkoko uhurana bagira ngo ubuso bukuru ngo bwihempangukiri ataho bona ba Uganda binjya bebembeire kukira munonga abakushize imigire ngo bendo bwebembeze kuko ebembara Uganda. Icya kabiri policies engenderwaho ezibe izere nazo no bargo mukishaka na manifesto iriwa ku presentinga buri myaka 5 ogo wanayebora bazana ateruko na kuriya tubakatunga alternative policies yarajyangwe muri bya TikTok anyuka he niba interview ngiro ikitinsa cyaguranye bakumbuza ngo policies zo inense nzi aketorora yargo yabajyati nyoni iza kushikiriza ebyaba movement baretsere konka ebatashikirize kari imagine atoko natahwayo koreka kitari kike bwana Bowazi n'abariyo batureba President Museveni obwongo bwe takabutonya mu gakindi kintu. Thank you. So buhurire ahamyaka yemukuru obwongo bwe buhurire kandi bugasira abanya-Uganda kandi bija kubuganyirwa mu myaka 5 nerija Alex omu government ayimukoreta General Museveni chanana nagumu General Moses Ari chanana mukaga ka Seija Minister of Finance chanana nagumu Kadaga Obengai Jidudu Manyengai Jumuhezi wanshanjo n'etano kana muri leta abantu bakuru aba bantu nabashirmanyo ensejo kwera kutambura abanje muri staka n'abantu bakuru yebare munonga kintu baba barabaho yeba abantu 8 no bago no bache just wabara abantu bawe 8 Parliament wabara abantu 8 na habi kurebera yes wa abantu bawe 8 Parliament ine ba members ba Parliament bishatu nabandi abandi bo bare kandi bine myaka engahe ecyaka shatu no hakugize ngo umuntu twakura obgaye bwa constitution babumuyeho okorije otakuja ngo hato ine myaka 9 muntu kugize kuyisimba constitution yekuzibera abakobwa beto babukuyaho Alex kudismissinga nupu tokankiza kamongera kantu kacekananisha bangu ukahurikiza nabari bakutureba bakahurikirize omuntu weno ino mugashono gwaka ine myaka 10 abantu bagomba bamwera aba agimani barigire kugira ngo abari kugamba hari ukitintu sa General Ari Moses Ari ngo bamuyesasire do you know hene wakikoze ro muri Uganda kushanga ngo nahera abana 300 buri mwaka bamukonstituency na retente zasta urfra atunga sente buri mwana wena leta fizibiro Moses arashashura no ho wakikoze mbene ko waragire ngo wareto gotene mugasho ngo ayiho Moses Ari abagimana nbanga so tarho constitution yitu ayivugira ngo rakure atikizwa kwesinga kandi emyaka cyo kirinanga kashika mtagambari ya America kayarese president w'imyaka 98 Yasin reka turebeho icyo kugenda mu misho mu region ege ikintu cya maka yanagambo kuba kutwariza opposition then mutakatire gudi ngo muinamani abantu babakunda reba Rwanda omuchara Victoria Ingabire umuhoza y'umuchome na hakansa government Tanzania wana leo Tundu Lissu ari umuchome na hakansa government ya Tanzania Kenya abantu bari bafa abakwa kansa government yangutu mu Uganda Dr. Besigye ari umuchome demokrasi ya East Africa teyangiri hinaho cyane icyo mu constitution y'ihanga ngo waba no opposing a government wakora umushango takavunwa no mbiragero atoko namba kuri mushango yes mazaru mukazo hino muntu mbu wagambo ry'umucome otakashomirwa mushango mukoti kandi ko kweza kushomirwa umushango mukoti eyida no guhozo gusinga ninga gusinga itondo batacinde cinde kitwongera kuyaho nangwa nye cinde kutanaho na bimwe aha bagenzi banje cyo bakugamba eco kutambiko n'emirimo yabo nyo tinkikirize government netambiko no emirimo ya opposition bobo nka tubeteka tekireje okora emirimo yabo nko kuba kwenda kugikora rero government kabazibira okuza kugikora ntarabira mu kintu kandi kinanye na pereke na Bowazi naco wacigamba tuturi mu rutaro rw'emyaka
abanyankore bine fumu ngo yabura umukuru ninkunde fumu munonga egenda bwira so nyoni njira ngo omuntu yabaciniro mu gashu ihangeri na korofayinga kuba nariye bembera oba ine myaka 9 kasita abantu bareba ngo byarukora n'ibyo abantu barukwema makadeshike muri kuza kwakira phone calls nojya mutari kizubo cyakwatire n'abantu ba opposition kozo mahanga gagona Tanzania tikutege kwa Gen Museveni Rwanda Gen Museveni Burundi Kenya President Museveni how kama ukoyona abantu bari yombe home Ivory Coast mushabarije kumuzura kwa isimu so maybe hari ikizu ikikwatire n'abo opposition umunso mu yiti ya Africa speak to that mudachike menya chiri esimu yabare mnonga Bowazi hati enshongejo yaba opposition ejerubora hamwe hona mahanga agatine democracy yamani so agamahanga no gareba nkagine democracy kunkatiriyo so echo kwanza chabyona bino barukopa kandi bakopa nowa tibina handa bakopa no bakopa handi aho wategeka mahanga aro mugurisi obakoreberaho so ati iwo banzo yobuze aha bwacha opposition bona nanshemerwe munonga anshonga ya Kenya Karonzo Musyoka agizerengu ececuro president ndijo kwaraba yagiriho ntutekwa kuchindura a national holiday icyo rece cyaba abaferiro bari yankago mukesharingo hata garcha Afrika na mukaga ahubwo babona oreba bine system yabo kugira ngo iwiwe noza kuzaho no ndijo naragaho nazaho ndijo so hata wagize ratimo mutakafayo ebyo nebyo nibubaho obwire nubuza kwika ogukwaraba yargireho omukuru William Ruto ntuje kutereza inshonga za Kenya so abo bo bine omugisha konke kizibu bino barukopa kanowa thank you twaza kwakira esimu z'abantu bakutureba bamba koratira program esimu zitu twatwashomere konkanza kugigarakamo ni 0 mushanju ina mukaga ishatu emirundo mukaga ni 0 mushanju ina mukaga ishatu emirundo mukaga mbwene ni 0 mushanju ina mukaga ishatu aba control ma gutereza phone call zezo abantu kwako barho abari ready network yane bikiriza tugambe nabo twinaba Ekaya Hotel Ekaya Crescent Hotel nungi neshangwa kamukuzi hano muri Mbara Hello tugambira izina ryawe na hori tugambira izina ryawe na hiwatera simweji tukurire atayari west tugambira izina ryawe na hori 0 mushanju ina mukaga ishatu minundo mukaga aya wanji wakunigine ambasada kapa makanika hori hakitamwenje kabuga road izina noha Ada mwera program. Yontiza yanje nko mushija mukuru ninga shi omunyeto. Inde aba mushija ozo makagawe. Aba otine nko muntu kuha kanisa. Amna pargone bero kubano okora tibikase neno nokmano jangu tererire ku hinori tikani. Okay. Au kumanyisaki. Okay. Atogo mushija wa nubu amaza mutamureba mukagira ngo ari nko inemeshobe tonka ine cyari kuyambo mu government abo kwa government ne baneje ne kore bicire abantu na hina baburisho nkito hansi nogo tine cyo kugira ngo yingira kajyo kugamba okay ati nk'abantu abasi nkitwe ne bugambiro nka wareba radio tayareze west tayareze shaha amazimagari gwe niwe nogira ngo yine cyo kugambo kagambire okay bakada mutunguzi nora wabori nko mu kintu ori kumango no basa kurya ina bahasa abatakuba kwikana ngwa nakafiti bakayikeho okay so aho umuntu yana kanisa aho nabatari kubina kujumura misho ayi washobya kugambira rero iguka okay ubwo ni engineer ambassador kato makani kamwenje kabuga rodo mutauna engineer wabatine shongana wabare engineer wakamwenga mutano kutera niwe nubasa kubanka engineer oteresimu amazina ga ohori then otereze kitekateko cyawe esimu twagishoma niyo 0 mushanju ina mukaga ishatu emirundo mukaga hello hello yes izina ryawe
izina ryawe Hello. Hello. wanji izina ryawe ninjani network konka you can keep trying omwami Mugisha Agustini ayo natureba korwa mu town Ibanda Mugisha Agustini wabari okutureba bakwebaza Hello Hello Hello. Wanji Hello. Tukurire Hello. izina ryawe nahori Wanji ninja harimo buzubu network Alex Kamara the great wa UPC nagira ngo ayo natureba ko rwitojo najyanywe na Remu ne ya Geno 7 hamwe na Geno na Hajigongo nko muhizo forever Wanji Ogunakwa funo wabwe abatu waterahi ngenda kusoma mchoko kubatangerera na no kutangerera gavana maka watu betu yabakurasebe munonga tumukumukora terra umugabira ryo mu radio no musharu gamba mazima mweno bwajire ntwenda mazima giheyo ayongere gambira kimwe mazima ese hweze ako abantu ntubatu yo mwema bwo butamanya mazima mweno bwajire ahumure okay namwe tujya bashagisibe no butrayista katera karuru akambe yanus kamwendeza okay mwebale munonga wabare kurra message Alex Kamara yetaka hwireyo Alex Kamara nagira ngo ngo ikigombe kitwirombo yembeze imyaka 39 ubona nikiremwa okoragayo no muhunguzi no musika ngo boshi atecho ni cya family nagira ngo yasinambuzaje aha anabanda kututeresa munza kubakira uteze kitekateko cyawe Hello 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 Yes izina ryawe nayo atera izina ryanjye natwase Timose akasoma na akatera amuri na Katongora district konka enzarwa ya Butoro Kashari Hello tkurire amazina natwase Timose Timothy amazina natwase Timothy twakurira munyakashari Timothy wajango ryantonde konka no gakashari ati nanga governor mako ni Musimba konka ailebirungi bya Uganda ebyakumanye president Museveni byakozire kanda nabyo ashemerere kuba nabugamba kandi nabyo nuko byekozire ashemerere kuba nabugamba okay so areka gwera sai demo agambe birungi bya government iteke byekozire agambe nabyo nuko byekozire konka areka gwera sai demo okay wewe munonga twakwebaza ogwe n'umunyakashari okutera nondama kagambe nebirungi twatise umyamuheru aha last call omutezwe simu muheru Hello yes izina ryawe tayari mbakweto ha ya tayari yes tayari west irakariye ya tayari tukurire yo Wanji Hala ano shoti armu kare lekatu katuhendere show yitu abokuba twenda kwakira president omusho metari yahari katutandike bigamo byo kuhendera program so Alex nominations ziriyo zihendera umwenaremu primaries zirahare nka secretary general wenaremu ikigambo cyukushembayo yabare inchiruze nsimye batayibanja butatuinaha NRM ikatandika nominations zayo mukwezo kwahwire tutandikira cyaro hasiturya national level okay so structures tukaziheza hasiturya mu twita NRM primaries kandi zinkwemyo zikagendaje nubu yakubarmu bucobwa kubambura rumera kunkanka pate nteza tubitereza so no kuhamiza abanya-Uganda bona ngo ikibina ishikina ideology shikire necha NRM okay uko nkigenda kurigerana na electoral commission kwe kugenda
Thank you. N'amateka gihe ngo gakugenda bitari byo kwa applyinga ngo yo no ya applyinga kubone bendera. Thank you. Sebura abantu. Ni nsima abanyakazi bamba tureba, nsima abanyaganda bamba tureba, nimbashaba ngutuguma mu kibina kimwe cy'inaremu turijyo muri yebe uruhuzo rwa campaigns n'ibindi. Yasine, yo no kwisimba isimbere ikigambo cyo kushembayo. Ikigambo cyo kushembayo ni nyanda kusima abagumirana batureba nonga abokurwa mu Eastern Region age na kazahindukuruga. Teriza nominations nkuko wagamba niyo mwabihire yo mpapura by the way kandi nkagaruka nkazigarrayo ahabo ku zo mu ishengero ya district kujwecera abantu bamje na sub county abantu abo bakorire ibintu binji ushaba ngo bwire bwabo bashikire bakwijwe batera karuru kenshonga ko kuronda ntunguka umbyanga bitu mwe bana abantu batureba mwaka tendere naje bari munonga Boaz kusta Isaka nyenda kubebaza staff and management ya Tayari West TV nyenda kubebaza mwe bari kutereza mu gishogo kandi mwe bari kujwanzia mukareta nitwabe bigombe bindi tukabasa kugira ikitwagamba uko bantu cyo ntwire ningambara abantu ngo no mukaruru mujwanzia uko ba ekigombe kimwe kijako batwara speed so mwine kujwanzia mu murete ba meya ba nupu murete ba mpizi ba nupu kugira ngo tugumente checking a government. So namazima president yori kaguta Museveni na NRM bine bakozere konkane ne bibaremere itwa abantu tugira ngo twatse bwebembezi tubase ko bikora kandi nyonka nyowe arukwendeza president yori kaguta Museveni eberungi na no kwenderaje nyowe nkabe ningira ngo president ashime kuba nahendero bwirobu atakahendero romisho kwa abantu bamurire munonga bakakana ku membo mu rabo kuba nyowe ni nyicereza ngo president yori kaguta Museveni atiriye itafara hango ayihangari itweri agona mazima genye ni nyonko muntu arukwenda entebe obwa meya bwambarara city mukarura kariyo kija kanda bendera ya nup mazima bendera nabatekwa kujimpereza nibija kurangira romisho autino ndijo wakwasa kujikwasa nibija kujihereza nyowe kandi nabwe no bakwa batajimpire ninja kwagiro baraye bajiri okay babare governor maka kada twine dakike mwe twene nebare munonga nyenda kusima batera amasomo nyenda kusima abagumeno batureba abageze gutera ubundi mutarabamo ugundo murundo mugumeno mugezaho yumumwareba ababereno bahakanisa government bakubwire bakayigarikira umbasi mukareba abaturano ababegitsire kurwana na government bayibaganisa muri yo makatorogwe icyo nacyo mesho garahangane message nabwe icyo bajya ngo mbazo kutambira no gucweraho wanyu rwangiserza irkwebemberwa w'ikitino General President Museveni mubeni yo mwagumamu twayenda ntuguma ntaburanda umukibina cyiti cya rwangiserza ababa kutureta ho ruhuziyo mubarigeho ninyija kubeyongera ugundi murundi naba nagizira akagisha ko kugaruka weekend nungi rahanga abakume ebiro nebiro twenda kwebaza kada muchunguzi Geoffrey and ekaya hotel ndwenda kwebasima munonga abo kutawuhereza burungi na ujyantu wahikambara utategana ubane byo kurya ubano kubyama na ukwemereza motoka ekaya kuri Center Hotel ni hotel nungi neshangwa kamukuzi muri mbaraza yo ahabwa chansya ahabwa chamushana ahabwa cyakiro aho kwemereza motoka haro bine internet bine byo kurinda bino biyonjo bine customer care kandi mbo partners bito program yo kubiri hana Tayari West buri ka sheshe kwa mukaga and mu bindi obunde bukutwataho still Rwanda hamwe na Kongo batira umukono ndagano yo kwemeza urugamba mu Kongo ndagano batiriraho umukono murembo Washington nyumwazi yo wa katano and for now tuenda kureba endagano yaba neza kora namakuru marungi endagane cyo kwe kubahirwe ekitinese because ari kintu kimwe kora endagano ni kintu kugita umunkora twenda kwebaza kakuri Yasini okutaya na member wa paka wa Kazo district kandi director wa code twenda kwebaza governor mako kutayira na ndobwa meya bwa Barra City wabari Alex Kayabuchi secretary general wa NRM mamweta secretary general general secretary level ya district general secretary Kazo district twenda kwebaza kada muchunguzi Geoffrey twakuchereza mukaki abwe mukoro yawe kungaba office ya president wabo so utusimire na president umugere mu Tayari West ndumutengerizo barungi abantu bemba mukunda nibakumuhereza icyo twamutegerizo barungi abo cyane n'abandi Boaz omungore nyenda kwebaza Obedi camera person witu nyenda kwebaza Cliff producer witu na technical team na omwambita turagaraka turebane urwa mukaga esa biteri kwisha
obanganise ibindi byona konka mukama inamani